Ibihe byiza abanyarwandakazi aho muherereye hose mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi podcast 250. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku mugabo witwa Kalisa Ernest. Bamwe bamuzi nka Makuta, abandi bamuzi nka Mahindu, hari abamuzi nka Samusure, hari abamuzi nka Mugemana, hari abamuzi nka Rurinda. Biterwa na filime wamubonyemo. Uyu mugabo yakinnye muri filime zitandukanye zirimo Zirara Zishya, yakinnye muri Seburikoko, akina muri Makuta series, akina muri Mahindu n'izindi filime zitandukanye. Si ibyo gusa kandi uyu mugabo avuga n'amazina y'inka. Uyu mugabo ayobora ubukwe, mbega ni icyamamare mu Rwanda, yakoze imirimo myinshi. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri uyu mugabo, binagendanye nuko muri minsi ari kwaka ubufasha kugira ngo yikure mu bibazo arimo, sinema atamazemo iminsi ayigarukemo, hanyuma yongereye installe ubuzima bwe. Dutangira rero tubangura uyu mugabo ubusanzwe yamaze igihe kigera ku mwaka ataba mu gihugu, aho aba mu gihugu cya Mozambique Maputo. Akaba yaragiyeyo nyuma yo kugirana ibibazo n'abantu birimo ibibazo by'amadeni, byatumye abahunga, hanyuma ajya gushakira ubuzima hanze y'igihugu. Ariko mu gihe amazeyo hari bitaragenze neza, bituma yegereye abantu kugira ngo bamufashe yongere yinstare, yongere agaruke aho ibyishimo abanyarwanda nk'uko yahoze abibaha. Ubusanzwe ubundi byose byatangiye mu 2020. Uyu mugabo nibwo yatangiraga seri yitwa Makuta series. Iyi seri yayitangiranye na Judith. Na Judith yajyaga yikinamo. Judith akaba yarashoye 1/2 cy'amafaranga bashoye muri iyi seri. Na Kalisa nawe azana 1/2, ubwo bari bafatanyije umushinga, bawufatanyije 50/50. Rero hahise COVID-19 ituma imikorere itagenda neza, ndetse na Kalisa avuga yuko ku mikorere y'ibiraka yagendaga abona bitandukanye na sinema nko mu bukwe n'ibindi, nabyo byagiye bigabanyuka, bituma amafaranga yinjizaga agabanyuka. Hanyuma umushinga yari yatangiye wa filime ugenda ukomwa mu nkokora. Ibyo yagendaga ashora bitandukana n'ibyo yabonaga. Amafaranga yashoye muri iyi seri yavuze yuko yayahawe n'umuntu mu cyitwa Banque Lambert nk'uko yabivuze. Ubwo ni kwa kundi abantu bagurizanya amafaranga, umuntu akayagenda yungukira umuntu ku mafaranga ariko atari ibintu byemewe. Ubwo rero iyo Banque Lambert yarayishyuraga, ariko ageze abura ubushobozi bwo kuyishyura, binatewe n'uko umusaruro yakuraga mu byo yakoraga utanganaga nk'ibyo yashoraga. Yari afite n'andi madeni atandukanye nk'uko yagiye abivuga kuri channel zitandukanye nka Max TV na Chita Magic. Hanyuma rero nyuma umwe mu bamuhaye Banque Lambert yamusabye kumwishyura amafaranga yose, ubwo bitandukanye n'inyungu yishyuraga buri gihe. Bwo yamusabye kwishyura amafaranga yose yamuhaye. Hanyuma rero Kalisa abura amafaranga yo kwishyura. Icyo gihe uwo muntu yahise amujyana mu nkiko. Makuta amaze kubona yuko bamujyanye mu nkiko kandi bazamufunga kandi adafite amafaranga yo kwishyura, yavuze ko yahise ashaka ukuntu ahunga ajya hanze y'igihugu, agenda mu ibanga rikomeye nta muntu ubizi. Yagiye mu gihugu cya Mozambique nk'uko yabivugaga, yari afiteyo umufana wamubwiraga yuko nagerayo azamuha akazi bagakorana, ariko yagezeyo nk'uko yavuze yuko bitagenze neza, ntabwo yabashije gukorana nawe. Hanyuma no mu gihe yari yarageze muri Mozambique, watanze ikirego yakomeje kugitanga. Nibwo Kalisa yiyambazaga Judith kugira ngo amufashe. Judith nawe akaba yemereye Inyarwanda yuko yagize ubufasha atanga kuri ibyo, aho yaje kwishyura iryo deni uwo muntu yishyuzaga Kalisa, yishyura n'umunyamategeko wa Kalisa wakurikiranaga icyo kirego. Ibintu byarakomeje rero, Kalisa aguma muri Mozambique, ariko yaje kuvuga yuko nta mikorere kubera yuko nta kazi afite. Hanyuma abona ibintu ntabwo biri kugenda neza, ariko akaba agifite n'andi madeni. Akaba aribwo yifuza kuba yafashwa akagaruka mu Rwagasabo, akagaruka adafite ibibazo kandi akongera akiyinstara, akongera agaha abanyarwanda ibyishimo yabahaye. Mu byo yavuze yuko hari ideni afite rya 4 miliyoni. Iryo ni ideni yise ko ari ideni ryihutirwa, ariko akavuga yuko afite n'andi madeni ashobora kugera kuri 2.5 miliyoni.
ubwo igiteranyo cy'amadeni yavuze ni miliyoni 6.5. hejuru y'ibi yavuze yuko akeneye no kwinsara akaba yakongera agasubira muri sinema, bityo yakoze groupe ya WhatsApp kugira ngo abantu bamufashe ibyo byose abikemure, yishyura amadeni agaruke mu Rwanda nta kibazo afite, agaruke yinsitare yongera ashakisha ubuzima, kuko yavuze yuko aho ari muri Mozambique ibintu bitameze neza. Mu kiganiro yagiranye yaba kuri Max TV ndetse na Cheetah Magic, yagarutse ku ijambo avuga yuko umuntu burya ngo agirwa n'abandi, bitandukanye no kuvuga ngo umugabo arigira yakwibura agapfa. Ubwo nawe ari kuvuga ati banyarwanda nimwe nagira, nawe niko ari kuvuga ati nk'abantu bahoze bankunda, aba nahozemo ibyishimo mu myaka 20 nakinnye muri sinema, mumfashe nanjye ngaruke nongere mbaho ibyishimo. Nibyo rero twagaruka kuri uyu mugabo. Gusa hari abantu batakunze igitekerezo yagize cyo kwifashisha abantu, ariko burya abantu ntibabura ibyo banenga. Hari abavuze yuko yasebeje sinema, ugabo ni abantu cyane baba muri sinema, ariko yavuze yuko nta kimuteye isoni kuba yagenda akiyambaza abantu mu gihe yaba ari mu bibazo, abandi nabo bakagenda bagarura iby'amateka yahahise. Ariko akavuga ko yanahindutse yabaye umuntu mushya kubera yuko yanakijijwe, akavuga yuko akeneye no kubaka urugo. Nibi rero groupe ya Kalisa yo kumufashirizamo turaza kuyipininga muri comment. Ukeneye kuba mu bufasha ubwari bwo bwose natanaragwira, wamufasha kandi niyo bitasaba kunyura muri groupe hari nimero yatanze, ukamufasha ubikuye ku mutima niba ufite uwo mutima wo gufasha. Iki kiganiro ni podcast 250, tuganira ku ngingo zitandukanye. Ikibagezaho ndi Berarime, duhure mu bindi biganiro.